अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवदे। अच्छा जी, एक होर स्टूडेंट पास होए ने अरसलान मोहम्मद भाई ने एक गलती ने अपनी थ्योरी पास की। तुहानूं बहुत बहुत मुबारक होवे। तो नवे स्टूडेंट वास्ते वही चीज़ां कि इस चैनल के उत्ते 3 ते 20 का पूरा कोर्स अपलोड है, सारे का सारा फ्री है, अपनी तैयारी फ्री कर सकते हो। तो फेसबुक पर जाके वड़ैच 3 ते पेज जोड़ा वो भी सर्च करके वो भी फॉलो कर लो, वो भी तुहानूं जी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो 3 ते 20 के बारे वो मिल जाती है। ठीक है, तो जिन्हें थ्योरी पास कर ली है PDF मिल गया है, वो मेरे WhatsApp नंबर सेंड कर दो ताकि दूसरा दोस्तों ना शेयर हो जाए। तो चलो जी, पहला सवाल वेख लें। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी एसके का जोड़ा नहीं थोड़ा पुराना में हूँ 11वां महीना चल रहा, तो 10वें महीने की लास्ट डेट का। ठीक है, सॉरी 11वां खत्म हो चला, तकरीबन महीने पहले भी तो स्के दा ही है, भावें वो थोड़ा 2 महीने पहले का है या कल का है या अज का है। ठीक है, क्योंकि सवाल तकरीबन मिलते जुलते ही आ रहे हैं। तुम इसके वाली वीडियो जरूर वेख्या करो। जेडे लास्ट 5-7 स्के तुम वेख लो, वो 8-10 सवाल ऐसे होंगे ने जोड़े बार बार आते हैं पे। ठीक है, इस वास्ते ना स्के वाली वीडियो जरूर वेख्या करो। चलो जी, टाइम नहीं ज़ाया करते। ट्राम का निशान है जी, इल सिग्नाले दा फिगुरातो निशान दिखाया गया। पुò essere integrato, कहते लगे हो सकता है कौन ऑन डिस्पोजिटिवो a due luci rosse, कहते 2 लाल लाइटां दे नाल लगे हो सकता है कि si accendono ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ alternativamente ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ falso जी। दूए दिवेतो सोचता करना मना है, दिन लिखे टाइम लिखिया और सफाई वाली गड्डी तस्वीर है, क्योंकि इस दिन इस टाइम सोचता करना मना है, क्यों गड्डी सफाई करनी होंगी सड़क की। Il segnale da figurato indica निशान दस रहा है presenza di un dispositivo, भाई मौजूद एक डिस्पोजिटिव मतलब एक चीज़ कह लो, एक निशान कह लो, con probabile uscita di mezzi जिथों गड्डियां निकल सकदियां ने, फिर पुलिसिया मैकेनिका delle strade सड़क की सफाई के वास्ते फालसो जी। तीसरा, La segnaletica in figura निशान तस्वीर दे विच इंडिका दस रहा है un attraversamento pedonale एक zebra crossing है कि può trovarsi जेडी मिल सकती है anche nei piccoli centri abitati, मतलब छोटियां पिंडां दे विच छोटियां शहरां दे विच या कह लो थोड़ी आबादी दे विच वेरो। चौथा, il pannello integrativo raffigurato di pannello दिखाई गई है इंडिका दस रही है कि il veicolo lasciato in sosta वी गड्डी सोस्ता विच छड्डदे हो può essere portato via dal carro attrezzi, भी तुहाडी गड्डी कारो अतरेसी दे नाल लैके चुक के लैके जा सकते हैं वेरो। 5 नंबर, ये भी तो कहते मना में इन क्वांतो क्योंकि कोस्टिट्यूशन पेरिकोलो ओ इंतरालचो कहता खतरा तो रुकावट बनाती है पहला सर्कुलेशन चलने के वास्ते, इस वास्ते मना में की मना है गरेजार इन वेलोसिटà रेस लाना वेरो। 6वां, ला सोस्ता vietata कहता सोस्ता मना है in corrispondenza उत्ते dei passaggi a livello फाटक दे ma non in loro prossimità, लेकिन कहते हैं नजदीक मना कोई नहीं, फालसो ही नजदीक भी मना है। 7 नंबर, i guanti ad uso motociclistico जेडे मोटरसाइकिल वाले ग्लव्स ने riconoscono इन्हां दी पहचान होंदी या कह इन्हां दा पता लगदा है perché di colore nero, क्यों कहंदे काले कलर दे होंदे ने, con una sagoma di moto ते मोटरसाइकिल दा साइज जेड़ा है stampagliata sul polso मोहर लगी होंदी, तिंबरो लगी होंदी, एक किस्म दी फालसो जी। 8 नंबर, se un infortunato della strada जे सड़क उत्ते जख्मी है ha riportato fratture agli arti, यो दस रहा कि हड्डी टुट गई है, bisogna coprire कहंदा कवर करो ले eventuali ferite जेड़े कोई जख्म ने con materiale pulito किसी साफ चीज दे नाल, साफ मटीरियल दे नाल वेरो। 9 नंबर, il marciapiede जेड़ा फुटपाथ है una parte della strada कहंदा सड़क दा हिस्सा है riservata di norma ai pedoni ते नॉर्मली पैदल चलने वास्ते रिजर्व है वेरो। 10 नंबर, il segnale raffigurato निशान दिखाया गया posto in corrispondenza कहंदा उत्ते लगे di un attraversamento ciclabile जिथे साइकिल दी क्रॉसिंग है regolato da semaforo ते जिथे इशारा लगे है फालसो। 11, le luci rosse accese lampeggianti कहंदे लाल लाइटां ने आन ने इन फिगूरा तस्वीर दे विच indicano दस रहियां ने कि sta per accendersi, भाई आन होने वाली है la luce verde जेडी वेरद लाइट है फालसो जी, इस इशारे दी वेरद लाइट कोई नहीं होंदी। 12, in un centro abitato आबादी दे विच शहर दे विच se si vede un pallone अगर एक बॉल वेखदे हो rotolare रिड़दा होया सुला करे जाते दे उत्ते non occorre rallentare कहंदा स्लो होना जरूरी कोई नहीं, per evitare बचने दे लई di essere tamponamenti dal veicolo che segue जेडी पीछे गड्डी है ओदे नाल टक्कर तो बचने दे वास्ते कहंदा स्लो होना जरूरी नहीं फालसो जी। 13, in corrispondenza degli incroci urbani कहंदा चौकां दे उत्ते è consentito इजाजत है non azionare indicatori direzione, वे तुसी डायरेक्शन वाला इशारा ना करो फिर svoltare a destra सज्जे मुड़ने वास्ते फालसो। 14,
nel caso di ingorgo della carreggiata, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ carreggiata ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, per caduta accidentale dal carico ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਤੌਰ ਤੇ, il conducente ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ deve restare a bordo del veicolo ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, in attesa dei soccorsi ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ soccorsi ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ falso। 15 ਨੰਬਰ la sospensione della patente è disposta, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ quando il conducente ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ circola ਚੱਲਦਾ con patente sospesa, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ falso ਜੀ। 16 ਨੰਬਰ la responsabilità penale ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ penale ਵੇ connessa ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ al sinistro stradale road accident ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ esclusa ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ penale ਜਿਹੜੀ esclusa ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ qualora ਜਦੋਂ intervenga impresa di assicurazione ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚਿਸ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੇਵੇ adeguatamente ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ il dannegiato ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫਾਲਸੋ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 17 il segnale raffigurato preannuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ sulla sinistra ਖੱਬੇ una strada senza uscita ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਿਨਾ uscite ਤੋਂ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। 18 il delineatore raffigurato delineatore ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ viene utilizzato ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ per segnalare un ostacolo ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਣੇ ਦੇ ਲਈ vero ਜੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਸਦਾ। 19 la distanza di sicurezza ਫਾਸਲਾ può essere diminuita ਕਹਿੰਦਾ ਘਟ ਸਕਦਾ nelle gallerie ਗੈਲਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸੋ। 20 ਨੰਬਰ il conducente del veicolo ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ sorpassare ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ obbligo ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ di non accelerare la propria andatura ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੇ vero। 21 ਨੰਬਰ il simbolo raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ contrassegna la spia ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਦਾ ਜਿਹੜਾ spia ਵੇ di funzionamento difettoso ਵੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ di una parte dell'impianto frenante ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ vero। 22 il fine del primo soccorso ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ ਇਹ quello ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ di chiedere subito al ferito ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੁੱਛਣਾ come è avvenuto incidente ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਮੋ ਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। 3 se il coefficiente di aderenza ਅਗਰ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਬਾਸੋ ਥੋੜੀ ਹੈ bisogna ridurre la velocità ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਲਵੋ solo in curva ਸਿਰਫ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀ ਗਲਤ ਹੈ। 24 il segnale raffigurato è posto ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ prima del segnale alt polizia ਕਹਿੰਦਾ alt polizia ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਾਲਸੋ। 25 il segnale raffigurato ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ posto ਮੌਜੂਦ ਹੈ sulle strade extraurbane ਦੇ ਉੱਤੇ vero ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। 26 la distanza di sicurezza ਫਾਸਲਾ deve essere mantenuta ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇ per evitare ਬਚਣੇ ਦੇ ਲਈ lo scontro frontale ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਫਾਲਸੋ। 27 nell'intersezione di figura ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ il veicolo A ਤੇ R ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ devono ਲਾਜ਼ਮੀ se necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਾਰਸੀ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ vero। 28 sulle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade ਕਹਿੰਦੇ autostrade ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ delle strade extraurbane principali ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ consentito ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ campeggiare camping ਕਰਨੇ ਦੀ ਫਾਲਸੋ। 29 quando si deve fare salire o scendere un bambino dal veicolo ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਜੇ ਇਹ opportuno ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ sia il controllo di un adulto ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ vero। 3 ਨੰਬਰ ਇਹ vietato danneggiare ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਵੇ le opere e gli impianti stradali ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲੋ impiante ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਮਨਾ vero।